Iso kuwa kami ulos nagajak si Toro Rabu, angko namang ulos si Todimu Tuhan de Bataro. Alani raja namang beruh, Tuhan muna sa luhut na. Gajang mabarita gabi, gajang barita horas si bigon namin sa kamuna sa luhut na. Tuhan tadi batama na masu-masu halamua sa luhut na, pamurun ni amang buru namin. Asal horon namin sa istu tua, asal may istibatu para linggo man si Borok Tuhan tadi bataro na bertua, luhut na mahamutong di paroro. Matutu. Ama pali namin, badang magodan ho partisi. Hoti daw ihudulanda. Kami hula-hula ni hula-hula mo. Hula-hula muna. Pasatun ulos nagajak si Toro Rabu, ima ulos taripar Tuhan muna sa luhut na. Di sila ni raja niya naboru. Tangyang ngami tutuhan, tujulan ni Ron di baga sa kaipasok ka muna sa luhut na raja ni pamuron nami. Anong iwak kami sa ulos gajang matong balita gabi, gajang balita oras. Doron nami do sa ngorong istu tua, molo hari-hari nakana hari-hari ratinga rungud doho bulunga. Molo gabi hahana, gabi ang gina, mangihukma ng doho boruna. Alam niyo pa din nami? Gabi. Baik kamu ang godang na partisi. Tamahi tamadok mo lahat ito mata na martua di batal di sana dengan ibasana bohi tataruli di baga sakay pason di hari na uli di hari na rin ganon. Raja nemang boru mulai sa namamuhay hita ulaw lasing rawaon dia kaparjupangan boy marsada ni roha hita. Dia kana mangula si ulaon di tonga-tonga ni punguan. Hamuna raja nemang boru nami. Maruna iro sa luhut na kaulaw ni di patuloy hamuna nok pinajulo ni akapunguan. Tangyang ngami, siyan hami, hula-hula muna si majutak, istolo sa reyna borobere. Ang giat tujulon ni Arion, di paso-paso di batasa luhut na akapanggulmito ni gulumuna. Lidia di hamuna gajang umur nang dia kahai paso ni. Tabani ng wadong nok pinasaan ni di batatu hamuna. Tujulon ni Ari dia kaparenak konon. Tong madira mo di bata. Dihitan rin namang ulas yulaw niya kahasyarak bata ko ni lungatarida di bagasan holong. Hami pebang baru dohron nami do sorong istu tua asa doharukay na tukutuko ni lobuat do rati tukutuko ni orbo. Pengkek saruma tua memang baru ko satu namar nini satu namar nono. Asa kecamatan Pakajanok atau kecamatan Penelitian di Kabupaten Hasudutat Toba. Tuktu dia betong memang baru nami mangalaka satu siba dapat persauli itu pahun itu hatta namar tua de bata. Asa saha solu saha matu moteni tigaras. Duku pasah tami ulus nega jago sitor rabo saha mamutok tupang gabian saha nak tupar horason. Amak pada nami. Nek pasah nama ulus tu raja nemang boru nami. Alani baidam mak godang nah partisi. Wala tema, tahu ruti maru saya raja nembro.